Okay, here in Samar and Bakunawa, ito LUNAR ECLIPSE. Yan. Okay, halos nangalahati na. Halos kalahati na yung sakupan ng buwan. Lunar eclipse using only my smartphone, Vivo smartphone Y12. So yan, matindi rin. Okay. Ayan. Ayan ang kalangitan, ang buwan, ang lunar eclipse sa Samar pa, Bakunawa sa gabi. And the time now is 8:26 in the evening. Alas 8:26 sa gabi. Yan. Full pledge natin zoom. Yan, lunar eclipse. Okay, thank you guys. Please don't forget to subscribe. Bakunawa sa Kagabihon sa Samar Province, Northern Samar, Palapag. Okay, thank you guys. Please don't forget to subscribe.